as of this moment, ila naman po ing linto resulta, talagang 12-0 is real. Yeah? Iti impepasyag ng Mayor Vilma Caluwag ng siyudad ng San Fernando, king flag raising ceremony inyang Lunes, February 9, kayagnaning election protest, pinasa ng Maylin Pineda Cayabyab, akayang akasabalan king 2025 elections. Ing protesta, makasentruya, kareng irregularidad kanu, kalupan na ring pre-shaded ballots at issue king automated counting machines o ACM. Kaugnan na niti, inatasan ning COMELEC First Division ing judicial records session na isecure at pasibayo lang bilangan ren balota. Ibat king 48 pilot protested precincts, sinabi na ring megprotesta. Katumbas na niti ing 20% ning kabilugan na 239 na cluster precinct king syudad. Ang pangkang Kaluwag, pananayan pa ing final a desisyon ng Commission on Elections o COMELEC at balaus dang gagalang ing proseso at karapatan da rin balang kandidato. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.